opisina, 4 na opisina ang expected na mag-share sa tuya, mag-present ka sa indang mga kanya-kanyang budget for next year. Alagad bago ka iyan, both kung i-recognize ang sa tuyang mga bisita na yaon ngunyan, ang head kang City Parks Recreational Facilities and Management Office or CPRFMO, si Sir Francisco Lim, ang head kang JCM Robredo Good Governance Center, si Councilor Rian Rantoy, and then sa online, we have Sepio Naga. Ay, si Sepio Naga. Ang sakuyang fellow board member representing the youth sector, si Kani Kwang Min. And for the FB Live, so iti-check later on. So, ngunyan po, para magtaw sa tuya kan sa indang budget, apudanta si Mr. Francisco Lim, ang head kang CPRFMO. Sir. Di ko totoo pa yan. Okay, thank you very much po ma'am. So sa gabos po, Diyos maray na hapon. Ako po si Engineer Francisco Lim. So ako po ang current na head kang City Parks and Recreational Facilities Management Office. With your indulgence, pwedeng aliw ni? Okay, thank you. So thank you very much. So ipipresentar ko po so budget proposal mi po for the fiscal year 2021. So under po kami kang Office of the City Administrator. So yun na po kami, ang City Parks and Recreational Facilities Management Office. So yun na po yan. Okay, so next po. Ang office mandate mi po usually kang 2010 executive order, ang apod po kang opisita mi yung ang City Properties Management Office. So kang 2010 po yan through executive order. So ito pong nag-ensure proper care, maintenance and management of city government owned land and buildings, parks, plazas, street islands, monitor compliance, other parties with the terms and condition of such use occupancy. So yun po yan, so inut na pinaka kang 2010 sa City Properties Management Office. Then 2013, nagpaluwas po naman ng executive order. So existing pong City Properties Management Office, pig-rename na as City Parks and Recreational Facilities Managed Office. Ay, mahanggot ang kita. Live. Okay, sorry. Okay, so thank you. Anyway, okay po. So yun po niyang mandato kang opisina mi. So the same so number 1 po yung maintenance. So yun po yan so pinaka main na kang opisina. The cleanliness, appearance and functionality of public areas, spaces, recreational facilities such as but not limited to parks, plazas, center islands, the Civic Center, JMR Coliseum and the Metro Naga Sports Complex. So, ngunya po, nagdagdag kitang mga facilities. Yaw na po ang JMR Coliseum, ang JMR Museum. Then, so ito pa pong mga idadagdag facilities, mga parks na sa under po ni mga programa po kang sa tuyang mahal na alkalde. So, saro pa pong kang opisina, kang City Parks, yun po ang pagmanihar, management, the operation and upkeep and ensure the sustainability of identified city-owned public areas, spaces, and recreational facilities within the city-approved budget. So, kami po sa opisina pera kang pagmantinir, kami pa po ang manihar. So, para po makaiguan ng quality
ensure acceptance, aesthetic qualities of identified city-owned public areas and recreational facilities. So, so po ang pinaka-importante, so pagiging safety po, and ensure the safety of citizen and guests using the identified city-owned public areas, spaces, and recreational facilities through proper preventive maintenance and operation. So po yan ang mandato po kang opisina mi. So from Executive Order 2010, then 2013, yun na po ang City Parks and Recreational Facilities Management Office. Okay po, so for the next is, well, sa next mi po, ang sakuyang yung mga work accomplishment mi. Excuse me. Yun po. So, mga mi po ni, mga pictures na lang po ang ipipresent ko since kadakol po kaya. So, ini po, yun po ni ang gibo kang sa mong opisina. So, pag-maintainer po kang mga center islands, ang rotonda, saro na po yan. Kang nag-widening po ang kang DPWH. So, nagdakula po itong pakabilog kang rotonda duman. So, si ina po kaya pig proportion ni man duman sa pakabilog. So, yun na po ni si pig trabaho mi kang 2019. Yun po yan so mga trabaho mi. So, ang piniperform mi po so sa landscaping, tamayo po kaya yan sa OPOW kang contractor kang DPWH. So, ang next screen po is yun na po nitong mga splitter island. Yun po nitong inaapod ng center island, splitter island. So, yun na po yan. Kang pig-adjust si road, so nag-adjust man si mga center island. So, kami po giraray so nag-landscape. Saro po yan kang mga samuyang ginigibo sa opisina. Then, yung next po is JMR Coliseum. So yung next po ma'am is yung sa JMR Mi. So yun po yan so mga samuyang daily accomplishment. So paaraal daw po, iga po kami mga itineraries na gibo kang opisina, pigre-request kami para maglinig, para mag-grass cut, including itong mga seed Montessori ta. Minsan na-request po sa muya ang mga schools, mga digdi po sa Naga. So, on the next screen is the Civic Center. Civic Center. So, when I assumed office po 5 years ago, so ang Civic Center po ibang-iba. So, nakigwa po kami ng kadikit na changes. Then, napalinaw mi po na maray, napakaray mi ang Civic Center. So, sa screen po mailing ta na, well, binaguan ta so mga equipment dyan. Ta since, si pag-assume ko po is almost 20 years na labi. So, si iba day na nagfa-function man, pero suati nabalik. So, day po siya magayon para sa nagkakarigos. So, yun po yan so mga naging kang opisina. So, sa next screen po is yung Naga City Youth Center. So, dyan po, diyan po dyan ang opisina mi. So, pinakaray mi si lugar. Iga po kita sa Civic Center ning almost 18 rooms. Supposed to be pig-occupy po ni kung mga transients na bisita kang syudad. So, naduman po sinda, naturog sindang mga 1 night, 2 nights, and kang nag-assume po ako ng office, diyan po nagtuturog itong Miss Bicolandia dati. So, kaya pinakaray-karay mi man. So, then, the next screen po, yung City Metro Naga Sports Complex. So, bako lang po ang swimming pool, ang pig-asikaso mi duman. So, kami po ang nagme-maintain. Then, pati po itong gabos na facilities, sports facilities na yaon duman.
si tennis court, si oval. Kang last year po ining pagpasangli kang itong oval mismo. So si pagpalinig kang pool, so yun po yan ang mga naging trabaho mi. Next screen po ma'am is ini po si lately lang kang develop ang Plaza Rizal. So kami na po nagmi-maintain. So kami na si nagaano kang grass duman, si dikit na riribayan niya nasa opisina mi. Then ang 15 Martires para makahabol-habol man na day man mahiling nagayong hinabol nito. So pinakaray mi. So at least almost garo parehas naman. Then ang 15 Martires. Tapos ngunya na pandemic. So kami po ang opisina mi, naging saro po sa mga frontliners during pag-start po kang pandemic. Kami po naglilinig kang mga dai sa ara mo tarakot garo. So kami po naglilinig kang CRs, kang mga facilities, itong quarantine facilities sa Don Mercado and the Pacol Elementary School. So yun na po ni. So, yun po during kaning pandemic na. Then, the next screen, yun po ang ongoing ngunyan sa Naga Sports Complex. Nagpatugdok po duman ng health facilities and nursing station by the DPWH po. So, ongoing po ni. So, since nasa facilities nasa Laukang Sports facilities so, pigmamanyar po ni kang DPWH, kang City Engineer's Office pa, and likewise po sa opisina mi, pigmo-monitor mi po yan. So, yun po yan mga presente and yung past na naging work accomplishment mi. So, aside from that, so meron po kaming daily, routinary na samo. Ang paglinig, ang pag-grass cut, so aral daw mi po yung ginigibo. Okay, so sunod mo niyan po ang ipipresent ko po itong 2021 AIP mi po. So yun po ang samuyang AIP, so kang CPR of MO. So pag si inot mi pong pag-urulay kadto, actually mayo man po kaming dinagdag. So as is, may inina kami, so ito mga sabi nindang mga itong mga travels, mga arugyan, inina mina. So under the Parks, Plaza, and Monuments, Landscaping Maintenance ni po, so nakakaigwa po kami ng budget, 1 million. So yaw na po dyan, so mga supplies na binabakal mi, sa maintenance mi po, tamigo po kaming mga equipment na wear and tear na kaipuan i-maintain. So diyan mi po yan. So pigmi-maintain mi pang mga facilities. So iba mi piglilinig, yaw na po diyan naka-budget. So under the facilities and other structure maintenance, so yaw po diyan itong pinaka maintenance mi pong gastos diyan sa hostel. Ito pong sa Civic Center. So, igo po dyan ng 150,000 and 1.5 million po para yan doon sa sports complex na pool, sakod ining sa Civic Center na pool. Mga cleaning agents, chemicals po yan, and ito mga filter sets. So, usually po kaya, daily po yan pinapaandar. Daily may piglilinigan yan. Then, so, igo man po girarayang gastos para sa maintenance. And so man sa mga chemical agents. Then, repairs of structures. So, meron po kaming binadget dyan ng 100,000. Ini po sa itong nailing mi kung may mga cracks na itong pigmi-maintain mi. Aram mo po, kaya ang Civic Center is luma naman na structure. So, kaya pang po i-maintain man ito para magayon man sa paghiling kang tao, kang mga bisita nagdudurman. So then, ini pong maintenance and other operation, digdi mi po gagastos si mga unexpected ming biriglaan.
na minsan nauubos na sa ibang budget, dyan mi na kinukuha. Ining sa for operation mi. Employee and safety and productivity, so yun po ni si itong ginagastos mi po ni itong para sa truck mi, iga po kaming truck, iga po kaming service vehicle, iga po kami ning dakulang water tank para sa pagdidi water po. So ang MOE mi, yung man lang ang mobile phone, si office supplies, and general services. So iga po kaming tulong job orders na yaon sa opisina. So nagtototal po kaming ning 4,022,000 po ang samuyang yaon dyan. So dikit sa ditman lang po ang opisina mi. So ang next screen is yung namin, yung matrix mi. So digdi na po ang samong activity, programs, so target and budget for the year. So as usual, nagtototal man po guys siya ning 4,022,000. So diyan mi na po spread through the year. So budget mi. Then the next screen is yung mi po expenditures, so resources. So ang opisina po ning tracing casuals. So yan po dyan, so pera ninda, clothing, productivity, longevity pay, year-end bonus, cash gift, and so on and so forth. Nagtotal po itong tracing ito, including their salary, sa kulitin pong mga benefits na 2,885,683.65,000. So plus, ito pong budget mi na 4,022,000. So ang total appropriation yearly na pig-approban po, na pigahagad mi is almost 6,683,683.65. So yun po yan. So dikit lang po kami. So 13 po ang empleyado. Iba po kaming empleyado pang, usually mga 28 po yan. Iba po kaming tulong hali po sa MRF. So sinda po, so katabang mi man during sa implementation po kang samuyang mga paglinig, sa pagtanom, sa pagbubo. So iba po kung tulong job orders, then the rest po, so iba coming from the office of the city administrator office po na naka-assign sa muya. 2 guards, yun na po yan. So the last screen mi po, yun na po ni so pig-request mi for the 2021 budget kang CPRFMO po sa city leadership. So yun na po yan ang sa kong ipipresente na halipot lang. So ang sa indo pong lingkod si Engineer Francisco Lim po kang City Parks and Recreational Facilities Management. Diyos mabalos po. Okay, thank you, Engineer Lim. Sige. So we will now be entertaining questions. Do we have from the online? Yung mga kairibanan ta? May. Okay. Habang naghahalat po kita kang maharap po online, i-acknowledge na po via Zoom si President, Ubos President, Trinity Mayor. Good afternoon, ma'am. Sa CPDO, si Ms. Rosemary Ciudadano, and ang opisina po ni Sir Ray Ann nakaantabay man, naghahalat man magkaram na ang sa indang head. And sa mga nasa Facebook po, mag-post na lang po kamo ng message ng question para po sa CPRFMO kung may mga kahaputan po. Sige, ako siguro po as a women's sector, representing the women's sector, may I know ano yung concrete being ang sa indo pong opisina ay really giving services directly to the constituents. So
ano po ba ang mga program nindo on gender development, particularly on sa women and siguro with the children also, para ma-prevent din yung mga issues and concerns. So, medyo saro din iniyo na mandate kang national government that we have to ensure na yung mga problema na dapat, di ipa man siya nangyayari, pero at least aram ta, na-analyze na ano ang pwedeng mangyari. Aram ta, how are we going to resolve it? Yes, ma'am. So, ano po ang ano nindo dyan? Kasi previously, di ba, i-incorporate naman natin yung GAD. So, sa presentation kasi, I haven't seen anything. You were not able to mention. Oo. So, yun lang po siguro ang concern ko. Yeah, yes po, ma'am. Thank you very much. Actually, ma'am, duman po, ma'am, sa AIP mi, igwa duman, kaya lang garo na ko na ibali. But then, ang ginibo mi po para for the assurance po kang women and PWD, so, nag-igwa po kami, last year, 2 years ago, nag-gibo po ako dumaning bagong dressing room, which is itong mas magayon kang dati, na secured sa women, separate from the men, and yung CR, so pig-separate ko na siya. Then, they may po, kaya maiwasan na may nagduduman man na naka-wheelchair, so igwaman dumaning ramp para sa mga PWD. So, siguro yun po to si Saromi para sa women. Then, nag-lag po kami ng security. Tara mo po, kaya, siyempre po, women yan. So, based po yan duman sa sakuyang mga, sa pool, sa mga nagraralaog sa pool. So, igo po, ang ano ko po is, si security, pig-increase ko, pig-dagdagan ko si security. So, then, sa ibang facilities po kaya, so, nag-comply man kami duman sa itong sa PWD, na igawang ramp, then, yun na nga niyan sa European security. Okay, so aside from the PWD po, siguro we have also to include the senior citizen. Yes, Kasi one of the vulnerable sector din sila, ang senior citizen. Yes po, ma'am. Na dapat. So maganda naman po yun na talagang yung accessibility ng mga sector na ito ay very Yes po, ma'am. tangible. Tangible, Na yes po, ma'am. However po, since mga parks ini, paano naman may ensure sa new pandemic, sa new normal ta, na nasa pandemya kita, na mayo man, di ba, yung mga health protocols na pwede, or ano ang mga okay. strategy na new Yes. innovation nindo Yes. sa So right now po opisina. kasi, ang 2 swimming pools mi po is closed dahil nga ni po sa pandemic. So mayo pa kaming pigaako. So ang Naga Sports Complex po is closed. Ngunyan, so mayo po duman naglalaog, so mga personal, so mga sa city personnel lang, mga nasa maintenance. So probably siguro pag open kaninyo new normal na inaapod ta. So ang ginibo ko po sa opisina mi, so PPEs mi po, nag-distribute po kami ng PPEs sa diri mi para sa mga empleyado mi. So yun na po na itong nahiling ng color yellow na face shield. So ini pong nag-issue po kami kay ni yung face mask, and igwa po kaming apod kadto, igwa kaming alcohol na igwa kaming washing area bago maglaog sa facilities. So siguro, so ibang facilities siguro at pag ang time na mag-open na, probably lalagan mi mangyari yan well, araw ka ning paglalaog ta digdi, igwa ning makuha ning apod kay ning temperature, then ma-separate talagang distancing. Sangunyan po kaya is mayo ako lang day pa ko nakakaplano ta si reboot pa ngani kani
So, last month, tuluman si nagpa-positive sa mo. So, anyway, yun po yan ang ano ko ngunyan. So, probably siguro siguro next year, i-implement mo po yan. Pero iba po kaming plano para yan. Okay. Incorporated na po ba ang budget for that? Well, actually po, ma'am, di ako nagdagdag, di ako nagdagdag sa budget. Usually, so itong day makukuha for the next year budget, yun na lang po tang gagamiton mi para day na magdagdag sa budget mi. So, alimbawa po, ang chlorine mi po is usually yearly po yan talaga budgeted yan. Nasa cleaning agent po yan. Aside kang chlorine, itong Decalite, then itong acido, para panlinig po yan. So, ang binabakal mi na lang po ngunyan si itong chlorine dahil ginagamit mo po yan para sa pag-cleaning, lalo na ngunyan, pag-decontamination, yun po yan ang pigagamit mi. So, by next year po, probably kung dai pa i-open ang public for dyan, so, naka-standby po ito, pwede naman po itong i-convert for para dyan sa budget na yan, so, basta ngunyan, mayo kaming hinali, ang hinali ko lang so mga abubot, so department head mi na lang po ang Okay. malisay. Pero sir, bilang bilang ordinary citizen, kami sa sector mi sa People's Council, we have to be ensured Yes na po, ma'am. na magiging safe for us and everything. Yes, ma'am. However, di kasi siya pwede na with the new normal na sinasabi na i-convert na sana. Yes, ma'am. We would like to recommend to stipulate it Yes, ma'am. na talagang in our plan for next year siya diyan na ini ang for the new normal, ini ang mga innovations nindo, provide PPEs, mag-purchase ng mga thermal apod kaya? Actually, ma'am, igawa na po sa office kaya. Opo. Tapos siguro yung iba pa na mga equipment na needed kang sa indong kasi po kung sasabihin ta po kaya na saka na lang, it can be set aside. Yes, po. ma'am. Oo. Actually, ma'am, pinuunan mi na ngunya na year, kinancel ko na si iba ming itong din naman ng kaipuhan, kaya kami nakabakal kang mga PPEs mi para sa tao, gusto ko man, secured man sinda, safe man sinda, Okay. So, ngunyan, igual na po kami, ma'am. Okay. So, So, for next year po, mas ay, ngayon, iba pa. naka-stipulate Yes po, na ma'am. siya. Okay Yes po, ma'am. sir. Okay. Meron ba tayong questions online? Okay, so wala naman po masyadong questions. Yes, ma'am. Kasi Thank you very much. siguro naiintindihan naman nila ang mandate ng office nyo. So salamat po, Sir. Yes, ma'am. Lim. Thank you very much Engineer po. Lim, thank you very much. Salamat po, ma'am. Thank you. Okay. Okay, sa to na pong i-welcome. Iba na po nindo ako para i-welcome ang pinakagwapo sa kibanan niya. Ang head kang GMR Good Governance Center, si Councilor Rayan Rantoy. Magahay na hapon po sa Tuya Agabos, Yes. sa NCPC Chairperson kay Ma'am Marivic Balance, sa Executive Officer kay Ma'am Marion, asin sa Gabos pong nagdadangog sa Tuya virtually. Magahay na hapon po sa Tuya Agabos. Salamat po sa opportunity na ini na pinagtaok ang Naga City People's Council through the ordinance of the City Government of Naga na may present publicly ang annual investment plan kan mga opisina sa gobyerno lokal kang syudad ni Naga. So ako po, this representation, hali po kami sa Jesse M. Robredo Good Governance Center.
Yan. Okay na. So hali po kami sa Jesse M. Robredo Good Governance Center. Ang mandato po kan opisina hali sa Ordinance number 2015-005. Ang title po kayan, An Ordinance Institutionalizing the Establishment of the Jesse M. Robredo Good Governance Center, broadening its authority and functions, reconstituting its governing board. Ano po, ini po, tiga-institutionalize 3 years after magadan si Secretary Jess Robredo. Ano po, pero before po kan si ordinansa, kan mayor pa po si Mayor Jesse Robredo, nagkauga na po siya ng Executive Order, Executive Order 2009-004, establishment kang Sinaga City Governance Institute. Pero po, to name after our local hero, Jesse Robredo, and then 3 years after, kang nawara po siya, iyon na po ini yung Jesse M. Robredo Good Governance Center. Ano po si expression or ano si naging rason kung taano ta nagmukna kay iniyo ang gobyerno lokal kang syudad ni Naga? Sabi po dyan, to unequivocally express the city government of Naga's commitment to continually raise the bar of good governance, there's a need to further institutionalize and strengthen the Jesse M. Robredo Good Governance Center as the city government of Naga's everlasting instrument in honoring the memories of our beloved Jesse M. Robredo. Ano po? And then, gustong sabihin po, to scale up the government's initiative and then innovative programs and practices on good local governance and mai-sustain ta po si growing reputation ta as a top destination for researchers and studies pag-abot po sa good local governance. Ano po? So ini po si saro sa mandato man, ma-serve siya as mechanism for knowledge sharing geared towards the strengthening of capacities for good local governance, and it shall also secure the gains in good governance already achieved by the city of Naga. Ano po? So ini po si mga functions kang si opisina. Data Bank of Innovations and Best Practices in Local Governance. Ano po, gustong sabihon, ito pong mga programa kan gobyerno lokal kang syudad ni Naga na hali sa sangguniang panglungsod, sa mga initiatives po na best practices kan si Office of the City Mayor, asin si kabuuhan po kang gobyerno lokal kang syudad ni Naga, dapat po si opisina ugwa siyang data bank kay ni dahil para pasil din pag may naghahapot asin nagpapasiring digding mga bisita, para ma-enumerate asin ma-discuss sa inda thoroughly kung ano mananggad si mga best practices kan gobyerno lokal kan Naga. Number 2, mechanism for knowledge sharing on good governance, innovation, and best practices to facilitate replication. Ano po, gustong sabihon, ini po si kagayunan kang si legislation asin si mga best practices on when it comes to good local governance dahil mapulig din plagiarism, talagang replications all over. Ano po, gustong sabihon, dakulon po nagaharagad sa tuya digdiyo ning copy kung ano si mga best practices ta as in tigre-replicate po ninda sa sendang mga localities. Number 3, mechanism for discussion, consultation on public interest issues to facilitate the information of informed public opinion. Ini pong number 3 naka-anchored iniyo sa katuyuhan man kang Naga City People's Council, si public consultation, and then itong strong partnership and collaboration kang si opisina, pati po si Naga City People's Council, dahil aram ta po si Naga City People's Council, pigmok na ini ni Mayor Jesse Robredo dahil nga para makuata si tingog asin si consultation para sa mga tao. Number 4, mechanism kang si review of the good governance practices of the city government of Naga and the formulation of measures on how to further improve them. So dahil po ugwa kitang mga best practices sa laog kang gobyerno lokal kang syudad ni Naga, and syempre po as time progresses, gustong sabihon nagbabaaguman sa pangangaipo
nagbabago man sa paghiling kan si mga nagmamanehar sa gobyerno lokal kang syudad ni Naga, as in syempre upon consultation with the people of Naga, may mga nababago as in nababawas para sa mga programa, kaya po nagkakaugwan ng mga review. So, ini po si accomplishments kang si opisina starting January when I assumed office. Ano po, dahil nagpuon man lang po ako sa opisinang iyan kang January. And then, January or March 16 po, nagkaugwanan ng lockdown. Gusto sabihon, ini po si mga nangyaring accomplishment, facilitated the commemoration of the 8th death anniversary of SILG Jesse Robredo with the help of the SEPIO and the officials of Naga. And then, nag-turn over po kita ng 200 modular cubicle shelter tents to LGU Naga, hali po sa Jesse Robredo Foundation. Ano po? And then, forwarded through email some best practices and innovation programs of Naga to other local officials in the Philippines for replication in their local government units. Dahil po nga, bawal naman sinda magpasiring digdi, and then dahil new normal, online ang setting po, ang setup. So gabos pong mga hinaharagad ninda, di pa padarata po sa inda. As in kita man, bilang digihiling ta din na sa ibang mga lugar may mga best practices din, inahagad da intentig papaabot sa mga local officials. And then distributed PPEs for barangay frontliners where recent COVID-19 cases are recorded from the Angat Buhay program of the Office of the Vice President and other partner organizations. Ano po? And then participated in the online meetings with some local government officials from around the Philippines on the development, effective health, and crisis communication strategies for local government units. And then, nagbali po ang opisina duman sa 4-month webinar series on reimagining government and leadership in times of crisis, sponsored by the Jesse M. Robredo Foundation. As in, commemorate po si birthday ni Secretary Jesse Robredo, sa tabang din yan kang SEPIO as in local officials. And then, si relief operations po for the barangay frontliners from the Office of the Vice President. And then, nagfa-function po kita as secretariat sa City College of Naga Board of Trustees. Ano po ang opisina po, base po sa ordinansa kan City College of Naga, and master po as Secretary of the Board and Secretariat, iyo po ang Jesse Robredo Good Governance Center. As in, dahil po dyan, kita po nag-facilitate kasi mga documentary requirements kang City College of Naga para po sa accreditation kang City College of Naga as a higher institution. Ano po? Sa ngunyan po, yaon na siya sa opisina kan Commission on Higher Education Chairperson para sa iya pong approval. And then, facilitated the grant of scholarship to selected few dahil may nagrani po sa to na gustong magtaon ng scholarship grant para po sa pirang pili na mga jóvenes sa laong syudad ni Naga through the Jesse Robredo Good Governance Center po. And then, kung may hiling ta po, nagkakauga pong renovation ang Robredo Museum. Ano po, kung may hiling po nindo, si wood cladding sa luwas, kung dati medyo mapusaw na, ngunyan po, magayon na naman giraray siya, si grass po, dumatiga ayos, as in si sa laog po, si sa auditorium, si sa cafe, and then si mga opisina, piga-arayos po yan sa ngunyan. Dahil po yan sa instruction ni Mayor Nelson Legacion, napakarayon ini yung Jesse M. Robredo Museum. And then, dakulon po kita mga virtual meetings relative to COVID-19 responses na sa iling ta makakatabang din sa pigaatubang as in paghanap ng mga solusyon digdi sa laog kang Naga. Ano po? And then, ini po, bago po nag-lockdown, may mga bisita po kita digdi yung mga mayors, mga fellows po iniyo, arog po kan suod maayaon giraray digdi si Mayor Uy kang Marinduque, part po siya kan si fellowship program na
pinagpapadrinuhan ka na Jesse Robredo Foundation, pati po kang Jesse Robredo Good Governance Center, na kung sa'yo nagkauga po sindadigdining learning visit or immersion program para mahiling po for themselves kung ano man anggad sa mga best practices and kung paano ninda i-replicate sa mga lugar po ninda. Dakulon po kutang nakaschedule na pasiring sa Naga ng mga local officials, pero inilang po sunadagos na dahil after po kaning January, yun na po to si spread gang si COVID-19. So yan po si mga accomplishment so far kan opisina, poon January hasta po ngayon. So yan po si mga litrato na pinag-iribot. So dawa po nga ni pandemya, pinagmahigutan ta na maging responsive manggiraray sa opisina sa dawa anong paagi na makakatabang sa gobyerno lokal kan Naga. So yan, ini po so for 2021 na AIP. Ano po? Ni si AIP, ini po si mga activities na nahilingkan si opisina mi or si team mi na sa hiling mi makakatabang for next year. Ini po si Volunteer Citizenship Program, Consolidation and Updating of Volunteer Database, Training and Deployment, Coordination with Concerned City Department Head and Offices, Promotion and Volunteerism and Recruitment. In line ini, saktong-sakto dahil ugwa si Councilor Oying Rosales po na bagong ordinansa manungod po digdiyo sa collection of database pag-abot duman sa mga organization and kabali na itong sa volunteer groups. Ano po? Tapos ini po dahil nga ni nagsiserve kita as secretariat and secretary kang board kang City College of Naga, so kabali po si technical support ta sa City College of Naga, si Program and Curriculum Development, conduct of academic researches, implementation of VOCTEC, training, coordination with DILG, DepEd, and TESDA, CHED. Ano po? Then, dahil nga ni si opisina ta more on networking and linkages, kay puhan po pirmi lang kitang katuwang kana executive, legislative, branches kang gobyerno lokal kang syudad ni Naga, kaya po pinagmaabot ta magkaugwan ng consolidation and monitoring database of ordinances and resolution and executive issuances, coordination with sangguniang panglungsod, attendance monitoring to SP sessions and committee hearings, and sharing of innovations on good local legislations. And then ini po, continuing JMR legacy through online dahil po new normal sa paghilingta, pag-abot ka na bagong taon, medyo masakit pag-iraray so pag-aral daw ta sa iniyong mga gatherings. Ano po? So pinagmaabot na magkaugwa kita ng webinars in partnership with the Jesse Robredo Foundation and some academe for the Jesse Robredo Institute for Leadership and Good Governance. Siguro po iniyo ito yung mga executive courses na pwede ta or certificate courses na pwede tang i-issue sa mga participants na po digdiyo. And then, ito pong review kan si good governance practices. Ini po, webinars, tigkaaganta pong, ito po nakaagi na hiling nindo mayo siya nakalaag na presyo dahil more on paperworks man lang po ito, more on coordination. So dito na po kinaagan ng budgetary requirement. Ini pong webinar dahil sa Zoom po or online, ugwa pong bayad, ugwang bayad, depende sa as to how many moderators you will have, as to how many participants you will have, may bayad po siya. So ini po si pinaghihiling takayan. And then, ini po, tigkaagantang creation of information videos of all programs and best practices. Dahil nga ni more on online setup po kita, so pinaghiling mi, pinagmaawat mi na sana gabos na programs, gabos na best practices kan gobyerno lokal kang syudad ni Naga, gibuhan na ning infomercial or videos para pasil na din si pagpadarata kung ano sinahagad kang si mga
gustong maghagad, as in gustong makanood sa Naga. Ano po? And then, ini po si iba pang mga programs and activities, consolidation database of innovation programs, institutionalization of the JMR Center Office, ini pong curriculum development for local governance, parang mas in coordination po with some governance centers sa mga laugtang mga eskwelahan. For example po sa BU Ugwa, ang UNC po baga Ugwang named after Jesse Robredo Mana Governance Institute. Gustong sabihin makikipartner kita sa INDA para magkaugwa kay niyong mga executive courses para mas magamit pa kan sa mga participants sa mga further nindang mga endeavors po. Networking and partnership buildings to government agencies, NGOs, and some other individuals, tikaganta po yan 10,000. Regular meetings with JMR GGC Governing Board, tikaganta pong 100,000. Tikaganta po siyang 100,000 dahil base po sa ordinansa, entitled po si mga members kang JCM Robredo Good Governance Governing Board ning reimbursement ninda. Ning pamasahe, si pagkakan po, si accommodation. Tano po ito may accommodation? Dahil bako lang po mga taga-Naga, si mga members kan si governing board, dahil po pag hiniling tapos sa ordinansa, si Jesse Robredo Good Governance Center, siya po si sentro kan gabos na governance institute sa buong Pilipinas dapat. So ang kabali po sa governing board niya, si Salasal Governance Institute, UP Governance Institute, na ito pong tigpangararan kay Secretary Jesse Robredo. So kabali po sinda kabali po ang BIO. So kabali po sinda sa governing board. So kung sasabihin po kung tugutan nakita kan panahon na i-meet sinda physically, kaipuhan po magpasiring sinda digdi, and then kaipuhan po si pamasahin ninda, as in kaipuhan po si accommodation ninda. Pero kaya nga ni po tigkaagtang 100 lang, sa hiling ko kung physically gabos, mas dakula pa dapat dyan. Pero dahil baka si first 6 months next year, pwede man online mo na iniyo, kaya po pinagkagantang arog gayan. Si museum facilities po, kinaagantang 20,000 sa ngunyan dahil kay puwantang i-maintain na dahil tig-renovate na nga niya siya. So kay puwantang i-maintain si Maray na Estado. And then si Symposia on some issues po, tigkaaganto man yan 10,000. And then si celebration kang birth and death anniversary, tigibato na pong 50,000. So tag 25 po siguro yan. So yan, ano po? Si traveling expenses, pinagibot na pong 25,000 sa ngunyan dahil aram taman na daimon makakabrayahe pa. Tiga-assume ta kasi na si after 6 months next year, medyo okay na, and then kung may panahon, pagkakataon na ipaapod po kita sa anuman na meeting sa Metro Manila, di makakaugwaman po kita ning arog kayan. And then si supplies po kang opisina, si water expenses, 50,000, landline telephone expenses, 15,000. Pinagmaawat mi pong magkaugwan telephone kasi harayo po ang samong opisina digdi sa main. Ano po? Si internet expenses po, importanteng maray sa ngunyan. Electric expenses, 500,000 po yan dahil si ground floor po, si buong museum, kita po si nagso-shoulder kang si kuryente kay yan. General services, ino po general services, kasali na po dyan si sweldo kang si mga empleyado. And then si other maintenance and operating expenses po, 200,000. So, ang proposal po for next year na fund for the office is 2,153,000 pesos. So nag-cut po kita ning from 2,901,000 this year, nagbaba po ning na lang siya sa 2.1. Mapo kitang hinali sa mga programs, activities. In fact, nagdagdag pa po kita. Pero may mga reduction lang po kita as to the amount. Ano po?
So hanggang dyan lang muna po. And then dahil ini po si nahamanan kang si Keriba mi sa opisina, arami po na may iba pang mga suggestions dahil arami man na we don't have the monopoly of ideas and good intentions. Kaya po nga nagwa kita kaining siring na public consultation. Kaya welcome development po ang mga suggestions as in mga questions. Thank you very much. Okay, so thank you, Councilor Rayan. And we will now be entertaining questions online. Do we have? Mayo na naman. Oh, talagang 1 minute. But before that, entertaining questions, we would like to acknowledge the presence from Naga City Dangerous Drugs Board. And happy birthday to And, former happy Councilor birthday, Kap. Toti, Toti. importante. Better late than never. Oo. Better never late. Okay. Si Kap Toti, birthday. Happy birthday yesterday. Okay. So, we understand that the JMR Good Governance Center is more on the parang external ang approach. Ano po? However, baka kaipuhan din i-incorporate na maintindihan din ka mga sektor sa Naga City. What is the function of the office? Baka po pwede tang ma-incorporate din that we could be in partnership, NCPC and JMR GGC, para maka-webinar din kita Yes, na ang mga audience are mga sector representatives, no? And importante din kasi na ma-appreciate, dapat na malingawan ano itong mga good works that Secretary Robredo had started sa Naga City, na baka may mga, siyempre, millennials could easily forget the history, diba? Parang inaano talang po. Siguro yun lang po yung observation ko being representing the Naga City People's Council. Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. In fact, from onset po na nag-assume ako ng office sa opisina, nakaulay ko na si Miss Marion, and then sabi ko gusto ko na strong si partnership kang Jesse Robredo Good Governance Center and then si Naga City People's Council. Kasi pag hiniling mo, in consonance talaga si functions eh. In consonance, more on good governance and then talagang linkages and ano. And then, nagkataon lang na nagkaugwa kayo ng pandemic and then napunduga boss and then parang na-divert si ibang mga efforts mo na into helping to combat or at least lessen the spread of the coronavirus disease. Thank you very much, ma'am. Iyo po yan sa gigibuhunta na parang strong collaboration and then parang pwede po kitang maurulay tungkol sa kung ano man pwedeng gibuhunta. Okay po. So, ikaw. Baka accept yun? Meron ba tayo? Hi, Sir Rayan. Yes, ma'am. I remember that January, very recent lang talaga. Sayang talaga sa mga pagkakataon. Although parang naka-hold lang siya. By next year, sana makabuelo ulit kita. And actually, honestly, parang ano pala, bako lang sa laog kang JMR Center ang function. Kundi, halimbawa, as secretariat palan kamo kang CCN, na, so, education part, tapos, so, dakulaon pala ng function nindo. Kaya, dahil man kamo kumbaga, stagnant ngunya na COVID, dakulon pa kitang dapat planuhon. So, ang ano lang, very welcoming talaga itong pag-ulay-tana. Di ba may maabot na nga ni talaga kang March na may bisita na kita ka. So, dahil may restrictions na, may ECQ na, pundo. So pag-arabot ka mga bisita. So, ang NCPC po, under our current admin, ay very willing po makipag-tie up permi sa mga iba't ibang activities, lalo na kan JMR. Yes, ma'am. In fact, ini yung ginigibong public consultation, di ba? Pag may kaming nagbabali, dahil sabi mo nga, importante din si role kang si Jesse Robredo Good Governance Center para i-ensure din sa annual investment plans ito pong good governance practices, as in innovations. And then sabi ko nga, iksuba ako kay Ma'am Marivic and then kay Ma'am Marion na silently nagdadangog kami from our office kung ano si pinag-uulayan digdim public consultation. And then after this, sabi mi from September 4,
And then September 4 kasi is Friday. Sabi mi sa opisina, the latest siguro Wednesday, mataot na din si comments and recommendations ta sa Naga City People's Council. Manungod duman sa mga nadangog ta, sinahiling ta. And one more thing din talaga, yung mai-document yung good practices na kang city government and even sa NCPC, napapanahon na may maayos kitang documents, records, or even umabot pa siya sa video presentation para pag may mga bisita Yeah, kita and mabilis we can na. post it also online. Correct. Kasi yun din ang sinasabi ko dati na dakulon magagayon na practices ang Naga. Kaso nga lang limited sa kung sa literature, di mo siya mahihiling masyado, Correct. even online, even the website nga ni ay di pa ganun ka-updated. So, dakulon avenues kung di makita magkahirilingan face-to-face, mahiling pa rin, aram pa rin ang Naga. So ayan si Digpa plano ta ma'am na ano yan? I-video, i-come up to i-videos na ito yung mga gabos na programs and then iirinuton lang gayud si mga best practices. Pero eventually si gabos na programs kan gobyerno lokal kang syudad ni Naga dapat magibuhanan ning infomercial and videos para madali din sa tuya dahil kita din si pirming na-upload as speakers, ano po. And then siguro sa pa, magkaugwa kita itong speakers pool para mabilis din na ito yung mag-create siguro kita in collaboration with NCPC ning modules, ano po, on how, paano kita magkaugwa ng mga speakers pool. For example, on urban poor ngaya, iniyo si mga expert speakers ta na gustong sabihin pag may nagahagad sa tuya ning tao na gusto mi ngayang madangog o maaraman, maadalan ano so about sa urban poor ka Naga, mabilis. From them, ma-identify sinda ini si pwede dahil siya si available. So mabilis para sa tuya. Okay, since mayo naman po gayud yung mga questions so far, thank you very much. Salamat pong maray. And for your time. Okay. So, the next presenter. The third contestant. The birthday boy. Let us all welcome from the Naga City Dangerous Drugs Board. He is the head of the said office, Cap Jose Importante. The birthday boy. Belated happy birthday ulit. Maray na akong po sa council members and admin officer kang Naga City People's Council. Okay. Sabi ko kay Mr. Tope, saya na si masunod sa kota, very brief ang sa tuyang gigibuhon na presentation. Sige. Again, briefly, the mandate of ayan na po ang mission to formulate, institutionalize, implement strategic and sustainable solutions to drug problem, of course, in Naga City. Next po. Dyan na. Okay. The vision, a drug-free Naga City that is peaceful, progressive, through productive and responsible interaction between the government community towards national and global eradication of drug abuse. So, next. Ayan po ang goal. Since this is also a board, policy making, monitoring, coordinating, and regulating of drug prevention and control initiative in Naga City. Sige. Next po. So again, NCDDB was created, ang mandate po, by an ordinance 2001-064. Again, sasabihin ko ang function ng NCDDB is to implement, coordinate, magplano ng mga programa para mapuho ang illegal na droga sa Naga. Under the ordinance, there are 3 working committees
Kaya dyan po pirmi nagbabasean sa mo yung presentation kang budget. One is the Committee on Public Information, Campaign Education. Another committee is the Intelligence Enforcement and Prosecution and Early Intervention, Rehabilitation, and Aftercare. So pirmi po nababanga dyan sa tulo ang sa mo yung proposed budget. Sige po. Again, si mga ginigibo, padagos na ginigibo kan sa mga opisina, yan po dyan, of course, sa committee kang public information, sa schools, sa community, sa barangay, nagduduwang po kita para easy ang daing datang epekto kang paggamit ng illegal na droga. So, next. We also organized school-based mga organization like the Barkada Contra Droga, tas hindi po magiging advocates o katuwang sa mga barangay man po, igawa man pong MADA against drug abuse, sinta man po ang katuwang ta sa pagkampanya. And araw kang mga organization sa mga eskwelahan na engage man po sila para marayo sila sa droga in mga various wholesome activities such as tree planting. They also conduct general assembly every year. Next. Ayan. Pag-institutionalize kang BKD, Consay ng Constitution. Under naman si mga activities ta sa early intervention, rehabilitation, and aftercare, yun, may mga patraining po kita sa mga volunteer facilitators na nagtataoning psychosocial counseling duman sa mga PWODs. Ang pag sinabi pong PWODs, persons who uses drugs, iyo po ito si mga nag-surrender. So, may mga facilitator po kita in partnership with Bantay Familia. Sinta po nagkataoning counseling sa mga barangay. Sige, next po. Meron igawa po sila mga moving up. Tapos nagkatapos kaya, igawa man sila mga certificates, and then napadagos man sila sa next level, which is the aftercare program. Ang iba man po, pag low risk ka, minsan as part of the program, kakaigawa man sila ng yung mga trainings na kayo po nila sa pagbuhay-buhay because of ang satuyang maot para sa inda, maka-reintegrate sila sa community as productive members. So may mga tree planting, may mga basic first aid training man sinda na mapaginabangan ninda sa maski iba ko sa maski sarong na sana ninda may pamilya. Next po. Yan po ang ang sa to yung pinagpadagos na pinagahingo ang magkatarakos. Iba man pala ini. This is for voluntary drug. May nagduduman po mga indigent na nagpaparehab, nag-aagad pong financial assistance. Dahil sa rehabilitation po, may bayad po dyan. Even sa government rehab, mas ababa nga lang. So we are giving assistance for them. Kan 2019, 15 po ang natabangan ta. 15 lang po yan. So siyempre, bihira man yan. Saka we only choose yung mga indigents talaga. Nangay po. Sige po. If you are, kung maapot po kamo kung ano ng status kang opera ang mga PWODs sa digdi, iyon na po ni ang baranga-banga sa inda. Iga po kitang 2,000, since pagpuunto kapag surrender, 2,300, kabanga po dyan, piga-assess na, screen assess. Kasi pag sinabi pong screen assess, ano ang level po kang addiction indo or substance use? Either low risk, moderate, mild, severe. So, dyan po, iba-iba ang programa ninda para sa inda pag in-assess ka. So, gapa po kami for next year ng mga 1,300 na i-screen on. And then, siguro almost 1 pa ang patatapuson mi. Iba pa nga nila na i-screen 1,000. So, iyo po yan ang kaipuhan na matapos ta. Sige po, next. Yan, may mga graduated pati. Actually, yung graduated, mga mas kita eskwelahan, completed yan. So, yan, mas dako lang po ginari ang low risk na na-assess. Ibig sabihin.
Hindi kayang moderate. Pag sabing moderate ka na, hindi ka na kaya ka community base. Dapat i-refer ka na sa confined rehabilitation center. Kaya mas dikit po yan. Ano po? Sige. Next po. And another committee is Intelligence Enforcement and Prosecution. Just here, nagpa-training po kita duman sa mga enforcers kasi gusto tang matibay sila pag-atubang sa korte. Yan po ang nangyayari. Matitibay man ang abogado kang kalaban, so dapat handa sinda mag-atubang sa korte. Mostly, kung mga cases na na-dismiss is on the technicalities, especially sa handling of evidence. Okay po. So next. Once in a while, pag may mga bago pong directive of national government, pigi-train naman po, especially yung mga badak, kung ano ang mga bagong direktiba kang national government. That is why time and again, nakakaigwa kita sa inda ng mga trainings. Sige. Okay, yun na po ni ang proposed budget may for next year. And ini pong budget na ini, big propose in consideration na igwa pa po kitang pandemic na case next year. So, yan po. Sige. Again, sabi ko sa committee na po, pigpabanga pirmi, ang mga activities. Committee on Intelligence Enforcement and Prosecution, siyempre mas concerned ni sa supply reduction. We give support base naman sa assessment me for this year a month ago. Mga enforcement support maganda tinatao sa mga enforcers, especially kung si operation nila pagkakaninda, especially pag one-time big time operation na support mga kita. Pag sinabi one time big time, sa sarong barangay, yung mga 5 aya ang i-issue ng warrant. Dakul po yan na personalize ang kaipuhan. So, nagkakatatawa po ang assistance siya. Intel workshop. According to them, they will have an Intel workshop quarterly. Ibig sabihin pang Intel workshop, nagtitripon po sila. Diyan po piga-identify kung si-isa yung mga bago, si-isa ang dapat na mga personality inuton for operation. Badak meeting, of course, sa babao na nga yan, kung kaipuhan lang na pagbarbarangay na, para explain kung may mga bagong direktiba ang national government pertaining to the functions and responsibilities of Badak. Yan uniform po, pigulahin ninda na ang task force man da, si mga enforcers, ikaw man sinda, ning identity na para sa inda. Si mga police, PIDEA, ikaw po ay kitang cut force na inaapod, created by Executive Order, City Anti-Drug Task Force. Sararo po sinda ija. Okay. Committee on Public Information Campaign. Of course, this is the ini ang demand reduction. Pagkakampanya ka mga ill effect. Ikaw po every year, ikaw po kitang duwang major na activities. By the way, pag po kang pandemic, halos dahil naka-function ng maraming opisina. Kasi obviously, nasa kami sa campaign, yung kami sa counseling, na dahil pwede makagather ng mga taong tarodakula. Every year po, ikaw pong duwang pig-observe ang opisina. Idadait is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. That is every June 26. And third week of November, ikaw man po ning as per executive order kang Presidential DAPC, Drug Awareness, Prevention and Control Week. So, yan po ang pigahandaan. Of course, because dati may mga large gathering yan, may mga po-contest, and the likes. Ngunyam, gigibunta lang po through webinar. So, ababa na nga yan. Again, maski ang BKD sa indang mga eskwelahan, they will be promoting through website. I do not know kung anong contest gigibon nila pero may premyo man sinda.
Ang sinasabi nila mga premyo, ito man sana mga essentials na gamiton sa kasi sa mga eskwelahan para makampanya lang ang satuyang katuyuhan. And the MADA, this is Mothers Against Drug Abuse, through webinar naman po. Mataon na po kita infomercials through radio. Dahil na kita makayuro-iro sa mga, ipakita lang po sa mga infomercials. Especially one of these dates. Luluwas na po yan. Okay, Committee on Early Intervention Rehabilitation. So, yun na po ni si mga pivots na pag-asikaso ta, si mga nag-agas ng tabang na magparehab and aftercare. Early intervention, maski napong ka pa lang, pwede pag-ibuhan na ning tabang. Rehabilitation, of course, si gusto na maglaog. And then si mga nag-surrender na pivots. And then yun po yung may aftercare, maski sa inman na follow-up na programa para sa inda, para di magbalik sa dati. Again, sinasabi ko, may iba pong board resolution ang NCDDB giving financial assistance sa mga indigent sa paglalaog sa rehab. Kasi may bayad po sa rehab, mga 3,005 monthly. So we're giving assistance lang sa mga 4 months lang. And then, igwa po dyan ng bago ka maglaog, dakulan na requirements, you have to undergo drug dependency exam, psychiatric, laboratory. Igwa mo po talagang tios na maredya na masabing, di ko na lang nga ilaog. Kamayong-mayo po nga kami. So, tigtagamaan tamang kadikit para dumasa tios na tios, para lang talaga mabulong sinda. And naman mga medical assistance, kasi po ngabos na mga nag-surrender, bago sila magtapos talaga, dapat mag-agis sila sa mga chest x-ray, mga medical assistance na argayan. Siyempre, saro po yan sa serbisyong tinatawag kang programa. Dahil araw man sila, dati sila nagaramit, dati mga chemical ang pigralog sa hawak. Baka sila may mga hilang na nasiring ka. Yan. Saro mo po yan sa mga serbisyong tinatawag. Transportation, kung di mo po sa staff ko, baka may mga nagaparehab, habo digdi gusto sa Manila. And then, hindi mo po mga activities, araw po kayo senaryo kayo, sa community-based po ni, pag low risk, medyo brief intervention lang yan, motivational interview. Pag mild, that's already about 3 months, every weekend sa community. And then, pag moderate, mga 6 months po yan, siyempre, mataon man kita maski mga light snack dyan, baka ribong na ang mga kayang kagutom. So, arag po yan kaya. Iyo po yan mga CBDRP activities. Igawa po silang rehabilitation activity. Minsan po kaya, among the modules, halimbawa, 15 modules, igawa silang mga group dynamics, meron silang family gathering. That's the time na natawag po kita sa inda na igawa man silang iuli. Tanaubos na si oras kang mga pamilya mismo, si Agong, si Aki. Natawa man sila kita niyang mga baga, saka mga dilata para lang mahipno si Aldaw nindang na mayo silang trabaho. Okay, sa skills training po, although nakaulay mo na kaniyo, part of the aftercare program is, sabi nga, reintegrate sila sa community. Ang iba sa indak, po ng training, tatanda po silang training. Although nakausap ko na initially ang office of the Congressman, Congressman Bordado, that they will be providing the trainings sa TESDA kung siya gusto. Pag nakatipo na kami kang mga malakatarapos, naglag pa man kinang kadikit, kabaka, igwasin ng mga training na gusto na dahil man ino-offer kang office. So nagpasiguro lang po kami. Or even the housewives, ka mga piwots, pwede tantaan ng community training para maging productive sinda sa pamilya ninda. And then, facilitator. Iyan po mga bullet facilitator, namamasahe man iyan, every weekend, kung anong barangay ang pigaanan ninda. So, we are giving, malangani, 1,000 per quarter para sa inda. Allowance man nila pa para masahe kung gusto nila magbalon. Next.
ikaw na po kita ngunyan, focal person, ining CBDFP, malag po kita, isinda po ang masikaso. Asay na si Arog. Dapat po kaya, kasi medyo ababa ang yung mga nakakatapos. So, kay puhan matutukan. We already submitted a resolution sa mga barangays na maglaaning focal person kada sarota. Mahalaga po inisinda ang mapaisi, maharap ko anong may hilang, maiba pag-counseling para makampantiman sinda, and kung ano pang trabaho niya sa inda. Kaya lang, gabos mo po sa barangay ngunyan, lalo na siguro ngunyan, gabos na sibot. So, din ngayon napaprioritas katong focal person na pig-assign ninda. Actually, sa 27 na pigsuratan mi, alos tulo lang ani siya nag-assign ng focal person. So, gibong mi, malaglag kitang focal person na talaga siya ang matutok sa mga P-Woods. And of course, in kadikit every hearing, ikatanda po ang Authorized Dangerous Drugs Board Representative Tata, ang gabos pong naparehab, nag-file po yan sa korte, nag-paaram sa korte. May DDB representative kita na nag-attender dyan. May mga hearing man po yan. So, ikaw masidang 500 kada hearing. And the others, board meeting, personnel, supplies. The total of 1.5 million. So, last year, 1.7 ang samuyang budget. Ngunyan 1.5 na lang. Siyempre, kasi nalilimit lalo itong public information campaign dahil na kayo makaduman sa barangay, sa mga eskwelahan because of the pandemic. Siguro because mostly kadaklan dyan, nagbaba talaga ang samuyang. Although 1.7, nababa pa nga ni. Pero okay na yan sa mo. We will work with that. Thank you very much po. Kung may questions po. Okay, thank you, Kap Toti. So we will now be entertaining questions for the NCDDB. Igwa po ba kita for the Oo. So wala pa? From the BPC, do we have questions, observation? Sige po. Maray na hapon po. Maray na hapon man. Bali po, Barangay People's Council po. Bali, lang sir, observation lang po. Kasi halimbawa po naman sa barangay na dumanan mi. May mga youth po baga, mga teenagers na pag-aabot po ni mga alas 11 banggi, sabihin na po na talagang mga sinda, itong nagagaramit, sir. May nakapagsabi po sa muna, nagdadaralagan po, minsan nakahuruba sinda, and opo, totoo po yan. Kung sabi ko nga po naman sa nagsabi sa kuya, dapat mapicturan, tanganing at least, nakukulman po ang atensyon kang barangay, kaya lang, syempre po pag nagurulay na sa barangay, may man po giraray nangyayari siguro po kay puhan itong magkaigot po talaga ng sample na kung ano ang nararapat gibundo man sa mga teenager na araw po kay ito. Nag-iirinuman po sinda minsan sa side kang tinampo, tapos yun na po yan, nagdadaralagan, nakahuruba, na kung saan minsan ang tanod po, pag inapuda naman po daaninda, ang nangyayari po, pag nahiling na po ang mobile kang tanod, nagdadaralagan na kanya-kanya na pong durulagan. Okay po. Youth concern. Primero talagang sa barangay dapat yan, primero pag mga araw ka yan. Because ang nature po kang office is policy making. Although we are supporting the enforcement. Pero pag araw po kayo may pakisabi lang sa opisina, pinapasan ko yan sa kung sa RSA yan. But data po, dati mga as usual, di man po inamamadali yan. Kasi kung araw po kaya may talagang mga drug cases na
it would entail case build-up, iba pa sila kayo mga intelligence para maarog ka. Yan. Iya po. Anyway, pwede man yan maitakol sa board meeting ni. Ang mga simple kaya because ang barangay, ang mga pulis, membro man po kan sa muyang council. Ano po. So, we will take note of that and include that in the agenda kung ano talagang barangay. Opo. Salamat po. Sige po. Okay, and we also have an online question. May hapot po digdiyo via Zoom si Ms. Trinity Mayor, ang President ng United Bicolano Online Sellers. Sir, may mga nagkakapirang tao po akong bistado na rehab na sinda pero nagbabalik man giraray sa bisyo. Sana magkaigwa kitang mapusog na proyekto activities para sa mga na-rehab na para day na magbalik sa dating ginigibo. Salamat po. Iya po. Usually talaga, sinasabi nga ninda, relapse is part of the process, especially sa aftercare. Kaya nga ni, digdi sa programa ta, included na itong mga livelihood training, skills training, and we have an initial pag-urulay sa Metro Peso na kung matatabangan sila sa trabaho. Iyan po ang mga ibang programa na itinataw taligdi as a follow-up program sa mga arog kayan para talagang dire-diretso na. Ang problema lang kung sa lausin na kang Confined Rehabilitation Center, pagluluwas, ang aftercare program po kayan sa inda pag-araray. That's 18 months once a week. So, sabi may siguro kung taga-Naga ka, i-coordinate nyo na lang naman sa STRC or sa Malinaw. Na please inform us kung nagluwas na yan, taaramon ta ang status. Tatarabagan tayan ka ang CSWD and Metro Pesa. Thank you very much for the question. Okay po. So, ako man po, I just have some observations. Recently, when we had our Peace and Order Council meeting, it was reported na number 1 pa rin yung drug problem natin in Naga City during lockdown. So, siguro po, we have to, aside from the observation of the other online and DDU, baka kaipuhan tang i-evaluate, i-assess si mga program intervention staff. Kasi magayunan ang program. But it seems, they siya effective. I mean, I am saying this kasi number 1 pa rin siya. Bilang sarong ordinary citizen, it's a danger for us. No? Di kami secured. Technically, di kami secured. Kung araw ka iniyo ang sitwasyon. So, I would recommend na baka po pwedeng pagtarabangan, hilingon ano ang mga kaluyahan ka ini mga program sa ini. Kasi I am also aware na involved man digdiyo ang mga organizations, mga CSOs. Kami nga ni sa Bantay Pamilya, igwa kami ni mga volunteer na training in partnership with the NCDDB. Nahali yan sa pundokang Bantay Pamilya, NCCW. So baka po nasasayang yung effort natin na dadaita man siya talaga na-review, na-evaluate. Kami po bilang Sarong People's Council, we will be affirming our support para mas lalong mapakaray ini kasi this is a social problem na aramta di man siya basta-basta mapupundo. However, baka kaipuhan talaga yung massive na information dissemination. Baka bako lang siya sa mga schools, baka kaipuhan na mag-sectoral information dissemination kita. Naiintindihan ba ang role kang NCDDB, kang pagbaba sa barangay? Baka si barangay officials lang nakakaintindi. Mga arog lang po, kayan siguro na mga point of reflection. Kasi, kaipuhan, pagtarabangan ini talaga. So, yun lang po siguro, Kap. Sige. Thank you very much, ma'am. Tama po yun, ma'am, observation mo. Siguro ang gusto sabihin ni ma'am is we have to thorough evaluate the situation on the local level.
Kasi sa national scope po, igwa na pong study kayan. Na pigkondo, sir, dapat kaya gabos evidence base. Ang sabi ninda, ang recommendation, the study was spearheaded by Ateneo de Manila's School of Government in coordination with various universities. Dapat apektingon ang campaign sa public information. Kasi halos yaong kaya ang supply, abakanta na si mga daay panagamit. And also, number 2 is, garo ngaya ang nagkakadarakop sana si mga small time pusher. Ito ngaya talagang mga drug lords, mayo, na iyo ngaya ang nagdadara ng supply sa Manila. Pag iwa ng supply, igwang magamit. Kasi addiction yan, craving yan. So, yan ang mga recommendation ninda. Kaya, ang only problem sa session ni ma'am is mas nasasagitan po kami mag-ano. Kasi dapat database, evidence-based ka, boss. Masagitan maghanap ng data. But we are already doing that, ma'am. Pag nakuha si mga kaipuhan ng mga data. Halimbawa sa mga eskwelahan, pira na daw ang naging involved. Makitang data kayan. Usually kasi ang problema is mga confidential yan sa drug cases. So, maray kung sa korte taaram ta. That is very true. Magdiyan ka po sa korte ang kadaklan na kaso dyan is drugs. Magdiyan ka po sa BGMP, majority dyan drug-related. And that is very true. That is sa kaipuhan. We will be looking at the others, the data. Pag nakakuha po kami kaiyan, then mapa-afford kita ng re-evaluation sa mga tatao kung ano talaga ang... but for now, pinapaigting niyo po ang kampanya sa mga communities. Bako lang po sa school. Kundi po natapos si... kundi nagkaigo ng pandemic, naubos mo na po ang... ano to pa, sanggawadan or ano? 4-piece. Ano na kami engage kami sa sanggawadan. And then single parents ko taan na, kundi nangyari na po ini. Why? Kasi bako lang po kayo po si mga user ang kayo po campaign ta or si mga would-be user. It is a fact that addiction affects families. Pag aram po, lalo na kang mother, kung may aram sila kung paano, iiwas, nakulangan pong bagay. So, dyan po ang napupunan tasangon yan. And your suggestion, ma'am, for re-evaluation itong thorough after we gather ng mga kaipuan gabas na data, mapagadalan ta po. Ako po, Kap Toti, may hapot suggestion. Ang NCPC po baga may iba't ibang sektor. Ini medyo nalingawan ni Ma'am Mabik bilang women sector representative. Ang opisina po kaya nindo very po siya medyo sensitive po na dako lang trabaho tapos sensitive po siya sa syempre sa identity kasi mga tao, lalo na sa mga itong mga users or mga suspects ayan. Ano po ang programa kang NCDDB with regard to the gender and development program po? Anong igwa po kasi para pahalagahan o protektahan yung mga kababaihan, LGBTQ, po kaya? Wala sa specific na gender development, may iba po mang kayan. Pero hopefully kaya ka-partner mo ang Bantay Familia, may engage na naman sa family intervention na ginigibo mo. So, we will talk with that. Vice. Please take note pa kung mga suggestion. Okay po. Ang Bantay Familia kasi is in the crisis intervention aggregation. Pero as a whole, kasi we are also mandated to come up with a program ng gender and development. Like, ano yung specifics CAP na pwedeng magibo. Baka pwedeng in partnership with the Naga City Council for Women na concrete, na women talaga. Kasi there are times na pag ang mga kababaihan, diba, paano sila ma-assure, may ensure
na sila safe with the NCDDB? I mean, all of you are men. Meron po ba kayong babaeng enforcer? Meron din. Oh, meron. Oh, pero ilan? We have two Very limited. two sexy ladies. So, very, very few. So, parang may insure lang natin kasi ngayon, wala nang pinipili ang drugs. Babae at lalaki. Kasi they used to. Okay, ito to po They are yan. victims of circumstances. Walang edad, walang... Oo. So, parang ang sa amin lang, sa women's sector, may insure natin sila na they are safe. They are safe and our ano naman is to protect them talaga as babae. Parang siguro yun lang po ang mai-incorporate natin as a program sa NCDDB. Okay ma'am, makapagtulungan kami. Kasi nga, sabi ko nga, meron na kaming Mothers Against Drugs na dapat hindi ko lang, that's a very good suggestion no, how to incorporate yung development doon sa kanilang role as Mother Against Drugs advocates in barangay, sa family. Okay. Maganda po yun, gano'n. Saka We'll siguro, talk with that with Vice Mayor and Ma'am Gay Labunal kung ano magandang programa. sige. To empower them specifically. Another thing din po, we can offer gender sensitivity for your enforcers para at least they also know how are we going to handle women. Diba? Na, kasi ang Naga City Council for Women is massive in campaigning women empowerment. All the laws and everything. Baka syempre, di naman sinasabi na kung aram kang babae ang rights niya, baka imbis na ka mo nagtutulod ng maray na programa kang NCCDB, mabaliktadan pa ka mo. It's because we are not sensitive sa mga babae, no? So, iyan din siguro ang kaipuhanta din na we can include that actually. Yes, ma'am. Ano Thank po? you. Another is Wow. Take note. ika na. Igo pong query sa Zoom. Nirecognize na po si PWD Federation President, si Sir June Agumaa. May mga pirang kahaputan po siya. Okay. Question. Sa indong side as director or head kang sarong agency na nag-handle sa mga illegal drugs, users, dangerous drugs. Ano po ang point of view mo kang marijuana? Medical grade sa satong bansa. Naarog ka mga PWD may mga condition sa brain na kung sain, based sa study sa luwas kang Pinas na tigagamit na, lalo na sa mga epileptic, people with epilepsy, depressive, and the like. Kung regulated ini sa opinion mo, sa sadiring opinion, tugot ka and ano po masasabi mo? First question. Second question, may mga user na mentally ill na need therapy, not in jail. Ano po ang comment mo, digdi? For may mga promiscuous na tao na daiaram na sinda igwang disability, lalo na sa behavioral. Ano po ang step protocol nindo sa arog kani? Question number 3. May mga persons with disability na po na baka mo na ang na apprehended na bakong mentally ill but physically na PWD. Ayun. Yun. So, tulo po yun nahapot. Sige po, regarding the marijuana, sa iba po kami mga studies nandiyan na suway ninda itong addictive component ng marijuana, THC, saka cannabinoid, tetrahydrocannabinoid. Ang problema lang kaya, kung ako lang po digdiyo, kung talagang it is still ongoing. Kung proven by the proper authority, FDA na makakamaray, sa kamay na si addictive component, okay ba lang po ko dyan. Pero ngunyang kaya, pero may ko na sinasabi, pero may na-question ka mga estudyante sa eskwelahan, kung pwede na sabi ko di kung pwede magdarang marijuana. Sa ngunyan. Kasi there is the Republic Act 9165, nakalaag duman na ang marijuana miso bawal. So, on process pa po yan, siyempre, pag na-approve na po yan, mag-aaray yan, ma-amend gilaray kang Republic Act. So, if mag-agi sa mga thorough laboratory examinations, etc., okay lang yan kasi sinusuway nila ang addictive component kang drugs, kang marijuana. Pero sa ngunyan,
Sinasabi ko din na muna kang mag-ano ta, dahil pa na-repeal o na-amend ang RA, maladakop ka mo. Ano po? Ano pa to si question number 2 po? Itong sa mga nadakop po nindo na yun pala may mental illness Okay, na dapat bako sa jail. First and foremost po, pinwi kami na papagkamala na enforcer, maski ang dating ko nga ni bakog baro bako uman. Di po kami nagdadakop. But on our part, nagtatabang kami sa rehabilitation. Ang under the law po, gabos man po naagi yan sa duwang doctors pag gusto magpa-rehab. Psychiatric, talagang aramon kung igwa ka ng ilang. Biko tabaka daya kay po sa rehab, dumang ka muna sa hospital, sa mental, ano. And then, may drug dependency examination yan. So, kahit mga nadakop, dahil kami ko yan na-involve na gayo. Pag sa muya, siguradong maagyan sa, kasi parte yan kang proseso. Psychiatric and drug dependent, 2 doctors. Gawa na po ko dyan plea bargain sa mga nadakop. I do not know, di ko sigurado, but pag nag-plea bargain po sinda, same prices po agahin ninda. Agi man sa DDE, psychiatric and drug dependency exam. So, maara mamagari kung igwa silang katibaadan sa pag-iisip. So, yun po. Number 3 is the, ano to? Number 3 po, if may na-apprehend na da po kamong may physical disability. So far, mayo pa po. Sa record, may maski ba ko may nag-apprehend. Maski sa mga nag-PWODs o drug surrender, mayo pa po. But, kaya po ko nang i-research kung anong dapat kaya po. Kaya baka may special law para dyan. Ako ibabagang magpalista or magduman sa muya. Siring ka yan. Okay? May questions pa po? Ate Osang. Sir, sa pati po kaming mga magurang, mga babae, may na-involved na po ba na magurang na babae sa pagpupush kang mga drugs? Igwa na po. Mga cases na ano. Igwa na mga babae. May lola na. May nanay. Igwa pong na-involved. Sige po. Again, girare, ang drugs mo mga pinipili. Lalaki, babae, gurang, hubin, mayaman ba ko? Bali po kaya, sabihon ta ng may sa community, di ba po? Ang rason niya is kay po niyang maghanap buhay para mabuhay ang sayang mga aki. Kasi ang sabihin na po na si husband niya, example, yaon po sa kulungan na kung sa'yo na involvement po siya sa drugs. Iya po talaga yan. Pero sabi na nga ni kaya, the end does not justify the means. Ang katuyahan mo maray, pero si pinagalian, bako. Si inalian. So, bako manggirara yan. And still a violation of the law. Arog ka yan. Kaya, I do not know kung anong, yan, sabi ko, pag may data na kami kaya, baka maabot ang panahon na dalan tayo. Baka ang kaipuan nila, economic ka, support, iyo ang gibuhon ta. Bali, kung ano po, araw katong sinabi ni Mama Vic na dapat po, igwaman kita mga programa para man po sa karaman, katabangan, para sa sarong namamanwaan. Iya po, abutan tayo. Pero may ang programa ta po kaya muna, for next year is 4 PWODs, ito po nag-surrender. Diyan po ang economic support na may tatao. Siguro sa mga ibalit na nagabos na May dagdag po ako, Kap. Ngunyan po na panahoning pandemya pabaga kita, pero nahihiling ta na
limited nga ni sa movements ka mga tao, pero may mga cases pa din na ibabalita yung mga sabay bus, etc. Igwa na ba sa tabang kang iba't ibang ahensya na garo pwedeng concrete plans paano matatabangan ining mga nasa komunidad? Kasi aram ta po na ang number one sa hiling ko personal na paghiling ko, ang number one na problema ta ngunyan, yung kabuhayan. Ngunyan dahil problema yan, kung sain-sain nagre-resort kang mga para masimbagan ang pangangaipuhan nila. So, siguro po ang kaipuhan tango niyan magkaigwa ng concrete plans on economic katabangan po sa mga tao. Okay po. Pero sa ngunyan, yung mga video impingani ko silang livelihood, mga ano baga, especially yung mga dyan sa Bureau of Parole, masinda ka yan, mga assistants na arog ka yan. Iliyon talang kung wala ano kaigting, given the data nga ni, sa tolong dahil may arang Bureau of Mothers na ninigosyong illegal. Yan, primero muna, ayan, pandawa dahil masaya mapabisto. Kaya diyan kami nakasakitan, programa, pira sinda digli. Ano ang pigahanap ta, anong edad ninda, anong kapabilidad ninda, anong training kay puwan ninda. Yan po kami medyo nadidipisilan dyan sa araw kaya. Sa hiling ko po siguro, Kap, yaman po ang Barangay People's Council at iba pang sektor na nasa komunidad, gibuhon ta maging busy o mag-imbuelto sa mga adult na sa mga productive na activities po. Lalo na ngunyan, may ordinansa na po baga ang naga on urban gardening. So, siguro po kay puhanta sindang i-divert para padikit-dikit magbago na yung lifestyle. Iya po. Talagang padigid-digid yan because natula sila sa lucrative business. Alam ko pang gusto sabihin ko. Baka ang dilin siya ako digdi sa piso. Duman na 500. Madali pa. Bako pang 8 hours. So, yan po ang mga ano. But, okay po. Kaya nga niya, pagdadyan sa mga barangay, open man po ako. Maski na araw ka yan. Kasi, pirming nasa isip ko magtabang sa inda, anong marina programa. Kaya dahil maalangan po sinda, mapatabang kami sa women organization indo, sa MADA, na magibuhan po yung mga araw kaya na programa. Po, Kap, kami, especially the Naga City People's Council, we're very much willing to support the program. Kasi para sa muya ni ordinary citizen, para maging safe kami at all cost. Kaya magayon nun na magtarabangan kita na baka community-based ang approach. Kasi kung ang nag-change man ang style kaya ninde dapat at par kita permi. How are we going to paano ta sinda masabat kung ang strategy ta is just the same. Okay? So we still have, okay, since Mayo naman po, Kap Toti, thank you very much for your time and all of the well-documented naman ito lahat. We will be providing you the result, the documentation right after this so that you can also review para sa finalization ng inyong budget plan for next year. Okay po? And we would, at this time, thank you. Thank you. Salamat po sa inyo, Kabos. Okay po, thank you. And at this time, we would like to acknowledge my fellow board of directors, si Sir Bong Responde from the education sector, who are nag-aantabay via Zoom. Okay? And for the last presenter, join me in welcoming the Office Director of iGovernance, Mr. Huberto Orsua. Good afternoon to all the members, officers of the Naga City People's Council and the Barangay People's Council, and also the office of the Naga City Center for Women, and the focal office of the Gender and Development.
I would like to present to you this afternoon the budget presentation of the Annual Investment Plan 2021 of the iGovernance Office. The office itself is, next slide please. The office itself was officially launched in December of 2001, and it was made into an ordinance. An ordinance was created on September 16, 2002, number 2002-063, entitled An Ordinance Strengthening the People's Participation in Local Governance by Establishing Mechanism of Transparency through Institutionalization of the iGovernance Program in the City of Naga. This was authored by our Honorable Mila Rakid Arroyo and our present Congressman Gabriel H. Bordado Jr. Basically, the ordinance itself talks about the facilitating of information openness on matters affecting the affairs of the government. There were only two basic components when this ordinance was created, and it was the Citizens Charter and the website. You have to understand that the governance program was developed using the Naga City governance model, wherein all award-winning programs of the city government of Naga were anchored on this, which basically talks about the progressiveness development through enlightening the poor, the functional leadership wherein we try to tap the different community resources, and the participation, which calls for a long-term sustainability of the program. That is why whenever I try to talk to different groups, either here in the Bicol region or in different parts of the country, we normally emphasize that there are many programs, good programs, which are being created by different local chief executives. But the problem is every time there's a change of leadership, the program dies or the program is given another name. So I normally give the emphasis that if a program is good, proven to be good, and it is patronized by the citizens, there is a need for the local government unit to come up with an ordinance. It's not just the ordinance naming the program, but there's a need to secure it by providing funding and office so that there's a sustainability as far as the program is concerned. Next slide, please. The monitoring, the mandate itself calls for the coordination of the iGovernance office with the different offices of the City Hall. And aside from that, we also coordinate with other national government agencies. We also monitor and evaluate certain programs which are being implemented here in the City Hall, particularly the Anti-Red Tape Act under the Office of the President, the Full Disclosure Policy Portal, and the Seal of Good Local Governance by the Department of Interior and Local Government. But basically, the program itself of the iGovernance calls for the promotion of participation of the people. So it calls also for the openness of information of the city government of Naga. Next slide, please. You will notice that based on our organizational chart from the mayor, we are directly under the office of the city administrator. So to say, since our office is just very small, there are only two of us in the office. We were proposing to have 2 employees, but as of now, the office can still function because we are very proud that we are good at coordinating with other offices. Next slide, please. From 2017 to 2020, the accomplishment of the iGovernance office are as follows. We normally regularly update the Naga City website, which is www.naga.gov.ph.
And then we quarterly update the financial reports on the city websites and the three conspicuous places, which is the Naga City People's Mall, City Hall, and the bus terminal. We also conduct an annual revision of the Citizens Charter, considering that maybe some employees would normally retire, or maybe the office could shorten the procedure in the transactions. And we also update the DILG full disclosure policy portal. Each one of these will be discussed later on. And our office serves as the, we are the focal office of the Seal of Good Local Governments for its annual evaluation. Next slide, please. Again, we assist in the yearly evaluation of the Anti-Red Tape Act in collaboration with the City Human Resource and Development Office. We assist also the ILG in the Barangay SGLG evaluation. Another, our function is really to reply or reroute emails which are being sent to the city government of Naga. Lately, with the bulk of the emails has something to do with the pandemic, like those people requesting for travel from Manila going to Naga, the acceptance. There are also tax payments. There are also requesting for birth certificates and things like that. Our office was also mandated to assist in the senior citizens and PWDs during their weekly free movie at the SM Cinema. We also conduct orientations covering programs of the iGovernance, full disclosure, and SGLG for different groups that come here to Naga. For example, the Lakbay Aral, the JSM Robredo Foundation, and sometimes the Career Executive Board or the CESO. Next slide, please. So, as far as the website of the city, we are using the WordPress, which is a free open source content management system. The task of the office is to conduct a year-round updating of this. But there are certain loopholes wherein there are some offices which does not give us the information. But we try to maintain and ask on a yearly basis data which we could be incorporated in the website. In the lower part of the website, you will notice that there are the transparency at work. These are basically at this portion, this is where we normally update all the information. For the maintenance of the website, we coordinate normally with the Information and Technology Office for the technical aspect of the website, because our office is more on the content, and then the CEPIO for the news, and other information we try to get it from the other offices. Next slide, please. You will notice that, next slide, please. Yeah. The next slide is about the Facebook. The Facebook is the current trend nowadays. Most people are using Facebook. The Facebook is being run by the CEPIO. Again, this is being used by the city government to provide the necessary up-to-date information. So the website itself serves as an archive for the information of the city. But the problem with the Facebook is very difficult to retrieve previous information. Okay. I think we have a technical problem.
Next slide. Okay. The Citizens Charter. Gusto natin ipagmalaki. Ang Citizens Charter originated here in Naga City. And it is now required in all government offices. Okay? When we started this, during the time of Mayor Jess Robredo, we published a book which involved 130 services of the city government. Now, since there are other offices which were created during the time of Secretary Robredo, Mayor Bongat, and now Mayor Legacion, we have already counted around 203 services. Most of these are frontline services. So basically, the mandate of the ordinance was to print the book itself. But later on, we put the Citizens Charter in the official web page of the city. So we could easily change and update it on a yearly basis. For those who are asking copies, we could immediately send a CD copy of the entire Citizens Charter. So basically, the charter itself entails a particular service of the city, it has a description. It tells us about the requirements, okay, the procedures, the time allocation for each service, and the person in charge. That was the original Citizens Charter. Next slide, please. But when the ARTA came, all government offices were required to come up and revise their charter using this particular format, wherein what was added was a classification in the type of transaction, whether it is government to business, or government to citizen. Still, you can still find who could avail of the services. The checklist of the requirements, what was added was where are you supposed to get those requirements. And the procedure was divided into two sections, wherein one portion entails the steps that a client is supposed to do, and the other one is what the office is supposed to do. And also, if we tried printing this using the format given by the ARTA, and it consisted of 1,000 pages. Okay. But again, this charter itself normally forces offices to be efficient in what they are doing, given that there is a response time for each and every transaction that a client is requesting. Next slide, please. We have also what we call the transparency boards. These boards, we were the first one again to put this in the entire Philippines, and it's now copied, and it is now being required both on an LGU level and on a barangay level. But these boards normally contains the financial reports of the city government of Naga. I would say that there is very low readership as far as these boards are concerned. Out of the 14 reports which are being required by the DILG to be posted, the city is posting around 30 reports, which is more than what is being required of us. We even put the audit observation memo of the Commission on Audit. That is what makes Naga exemplify in things as far as transparency is concerned. Okay. We're not hiding anything. We want to show the people that these are the transactions which have transpired within the city government. And it's not only the cash flow that is being required, but we also put the trial balance, including the balance sheet. Okay. So again, as I've told you, this is located
the City Hall, the Central Bus Terminal, and the People's Mall. Next slide, please. The other requirement of the DILG is the full disclosure policy portal. Since we have already transparency board, what the DILG did was to come up with a program online wherein LGUs, both cities, towns, municipalities, and provincial governments are required to upload their financial reports. And this is monitored by the DILG. Yung city DILG natin is required to check whether my office has already uploaded these reports. And these reports would be coming from the different office, which I'll be showing to you later on. And also, I'm very meticulous about complying with this portal, because this is a part of the evaluation of the SGLG. Aside from the board, yung portal din ang pigbabasihan. Next slide, please. I don't know if you could see this, but basically, these are the annual reports which are being required. The annual budget, the gender and development report, the annual procurement plan, the SIPB, the statement of receipts and expenditures, the supplemental procurement plan. For the quarterly, which is due every 20th day of the preceding quarter, we have the bids and award results. We have the internal revenue utilization, the disaster fund utilization, the manpower complement, the PDAF, the quarterly statement of cash flow, the statement of the special educational fund utilization, and the unliquidated cash advances. So, this one is available online. And aside from this, yung lahat na reports which are being posted in the transparency boards are also in the website of the city. Kahit po medyo ulit-ulit yung ginagawa namin, but what is important is using the different mediums, different requirements of government offices, we are required to comply and post all these reports. Next slide, please. Ay, sobrado. Ay, okay, SGLG. Sorry. The SGLG, okay, is the seal of good local governance. This is a award-winning program of the Department of Interior and Local Government, wherein all LGUs are evaluated on a yearly basis. So in 2019, there were 81 provinces, 145 cities, 1,489 municipalities, which are subjected to the assessment of the SGLG. The focal office of SGLG for Naga is the I-Governance Office. Previously, we were just required to comply with the financial reports, but over the years, since it was institutionalized during the time of Secretary Robredo of the ILG and the time of Secretary Mar Rojas, okay, the parameter shifted from compliance to outcome, and then it became a result-oriented in terms of measurement, and accountability was extended to the local officials. Next slide, please. So these are the offices. Imagine, nakaka-comply kami sa requirements by merely coordinating with the different offices. Okay? So practically, we see almost all the offices of the City Hall, we try to extract the data which are being required in the SGLG. And aside from that,
there are also national government offices like DepEd, PIDEA, PNP. You will notice you have there Naga City People's Council, Naga City Council for Women. Okay? So, basically, this is the documentary checklist. It's a long checklist of the requirements being asked by the ILG for the different offices. Like for example, in the Naga City People's Council, what is being asked here is there is an attendance to the meeting. They are supposed to submit the plan of action. You are supposed to provide inputs during the meetings. So, chine-check nila if the People's Council is present, if the People's Council is participating. Tinitingnan yan dun sa minutes. So, nakikita natin that there is transparency as far as all the different activities within the city to the involvement of the different offices and the civic organizations. Next slide, please. So, in the 2019 criteria, there were 7 that was being required. This started in the 3+1, wherein we are required only to pass 3 plus 1 additional essential area, because there were what we call cores and there are essential areas. It became 4+1, and last year or the other year, I think, they required already that in order for the LGU to have a seal, they have to pass the 7. For 2020, supposed to be this year, by this time dapat meron ng evaluation. Kaso because of the COVID pandemic, na cancel lahat ng evaluation, ginawa na po nilang 10. Wherein under the social protection, it was now divided into 3. The social protection and sensitivity program, health compliance and responsiveness, program for sustainable education. And they have added the youth development program. Okay. So, what we're talking about here is 178 documents which we have to gather from the different offices that we have previously enumerated. Okay. And these documents would vary from certification, plans, codes, minutes, photos, reports, awards, signages, compliances, appointments. And this would undergo a validation through interview and site inspection. And 2 phases, it involves regional and national evaluation. So hindi po biro na makapasa dito sa SGLG. Next slide, please. So over the years, ito po yung nangyari sa SGLG. For 2019, there was no assessment report yet provided to us by the ILG, but we were given that we passed the financial area. 2020, no evaluation due to COVID. Okay. So, makikita nyo po na even yung mga rini-require sa atin ng national government, minsan nagkakaroon ng mga very slight problems. Like for example, one time we failed because of the ramp. Mali yung sukat ng ramp. So inaayos namin yung mga ramps. Yung CR wala mga grab bars. Linagyan ng mga grab bars. Okay? So, kung ano yung mga problema during the evaluations, again, the city would normally comply and upgrade yung facilities na pinire-require ng government agency. So, also for the barangay SDLG, because kasali din yung office namin during the evaluation, there are only 6 areas, which is peace and order, financial, disaster, social, business friendliness, and environment. So,
ito po yung wino-work out ng office namin na as much as possible, we have to pass this. The seal. In worst case scenario, what is important? Yung financial. Makapasa dun sa financial. And every year, it is getting harder. Although may premyo po yan, but what is important is the honor that you pass the SGLG. Okay. So, next slide please. So, yung sa annual investment program are only directed towards the citizen charter, the transparency effort, and the website, wherein the MOE of the office is 148,000 and the capital outlay is only 50,000. Pasiguro lang po yung 50,000. Next slide please. Overall, under the result metrics, the total cost would be 365,522. Okay. Next slide please. And you will notice that we do not have the personnel services. Most of the expenses are under the MOE, which is 365,000 all in all. The capital outlay is consolidated under the office of the city administrator. And next slide please. And compared with our budget, medyo mababa po ng konti lang compared to the current budget which is being used by the I-Governance Office. So, anything na magkulang po dyan, sinasagot na ng mga department heads. Next slide. Yun na po. Last slide na. Thank you very much. Okay, so we've heard the I-Governance Office for their budget proposal for next year. We will now be entertaining questions. Igwa pong kahaputan, pagkaklaro, rekomendasyon. Online, do we have? Wala din. Loud and clear. Oo. So, klarado na as CSO or People's Council has a great, may vital role, digdiyo para sa LGU Naga to pass in the SGLG. Ano po? Kami sa women, I am confident that we are really, kasi 7 areas yan sa SGLG. Ang saro po dyan, ang gender and development. Sa gender po, you are required of your database. Yes. You are required of your accomplishment report. You should have a GAD code. You should have a GAD plan and a budget. Yes po. We're doing that. Kaya po, we are complying with that specifically. Yes, ma'am. So, klarado man, So, any questions? So, importante yun, nagpa-participate kita sa I-Governance. Whatever we do in partnership with the LGU, siguro yun yung, maklarado na din sa amin bilang People's Council. Kaya, we are also on the process of strengthening the sectors. Yes, ma'am. Para at least hindi and the participation. Fellow Director Bong responded. Do you have question? Yes. Ma-online question siya. Kami naman po sa I-Governance, whatever po is yung suggestions, we normally evaluate that. Kung kaya namin po gagawin po namin kaagad. Okay. Hello, sir. Hello. Go ahead. Good afternoon po sa Garus. Hapot ko lang po kasi kang last SG
GLG, data po na ako so sarong category. Ano na pong mitigation ang gigibuon o ginibo ng unyan para ma-maintain or makuha na si total tawag dyan, kabus po maperfecta. Kasi po kang nakagi, yun po yung naging problema. Siguro dahil lang prepare ba o nakaligtaan ba yan? Ano po kayo, sir? Every January po, ang trabaho kang opisina mi, kung ano po yung pig-require nung last year na evaluation, pinapadala na po namin sa mga offices. Kung ano yung mga pagkukulang nila, they have to comply. They have to submit that. But there are certain problems po na medyo, let's say for example, may mga plans na hindi pa nagagawa. Okay? And paggagawa ng plan, hindi po biro. And it has passed through different stages na mayroong mga consultations, approval ng sanggunian. Sometimes it has to go to another government offices before ma-approve yung plan. So, it is now on the lookout of the different offices na i-provide nila yung plan. As early as January, kinokol na namin yung attention nung different offices na ito yung hiningi last year, you have to comply that. Yung hindi mo na ibigay, dapat ngayong taon may ibigay mo na. Because it's very difficult na pag meron accreditor na you keep on telling, ay meron pero wala naman. So, and these evaluators normally look for solid evidences. You have to produce the document itself. Kung what is being required na ito dapat pasado sa sanggunian, there should be a sanggunian resolution, you have to produce that. So, minsan po there are certain documents na medyo na-delay because nandudun pa rin po sa ibang government agency and we're still waiting for them. Ang mga offices naman, concerned offices naman po, hindi naman po kumukulang to follow up na ma-produce po yung mga documents. Kami po, stricto po kami na pag sinabi, because over the years po, parang alam ko na rin kung ano yung sa evaluation ang hinihingi, ano yung tinitignan, what is specific part of the document ang hinahanap niya. Kaya, kami po, January, send out na, kahit wala pa po yung bagong requirements, send out na sa mga offices. Pagdating ng bagong requirements, balik ulit sa mga offices. And our office serves only as the one gathering all the documents for the evaluators. Yan po. Okay na po, sir. Yes, sir. Dakula kaya po, sir, factor baga pag once na sikang last year the data na i-comply sa evaluator, nagluluwas po kaya dagaro inignore mo so sa indang evaluation na dapat matanan ng remedy to lose. Sa kaya yan sa nakakailing ning kung sa positibong pagiling po, improve din kang department or kang agencies na nakulang si compliance niya. Sa ano naman po, sa patpanggang evaluator, magayon po na iniiling dahil nag-i-innovate, ibig sabihin, nadaragdagan so sa indang effort, so sa indang higos, at siyempre, naiiling si teamwork ang gabos na agencies at lalo na si nagkukulikta ang mga documents. Iya po. Actually nga ni po, itong, for example, yung sa solid waste, when we started with the solid waste, wala pa po yung plan, hindi pa po approved. And the follow, sinabi namin na yung plan gawa na for evaluation, but re-reconsider din po yan, minsan ng mga evaluators. Pero the following year po, dapat meron ka ng approval talaga. Kasi alam naman nila na last year pinasakan lang namin with a condition. So, pag talaga pong yung binigay mong document na talagang hindi naman po pwede ma-consider, talagang minamarkan nila po yun na hindi po pwede. Kaya yung binigay ko example, previously, hindi po tayo pumasa sa social because, previous year, because mali yung mga rampa. Sinusukat yung rampa
hindi mo nang pwede palitan yan overnight kasi it requires na meron siyang standard na width, meron siyang inclination. Pero after the evaluation, inayos namin po yun. So, as far as that problem is concerned, okay na po yun. But you also have to understand na every year po, parati meron bagong hinihingi. Yan. Which sometimes, yung ibang office hindi alam, minsan, yung iba alam naman, kaya nakaka-comply. So like for example, there is a new one which is the youth development. Meron na silang listahan ng possible na hihingiin. So as far as previous year, binigay na po namin sa youth office. Yun po, sir. So rest assured po na kami po mangungulit sa mga opisina to provide the information, the documents needed by evaluators. Okay, thank you po. So, okay na bong, igwa pa. May nawalat ka pang hapot. May na, okay. So siguro po in addition lang, baka yung mga experiences natin to the experiences in failing to meet the requirements for SGLG, I hope we will be learning from it para ahead of time na na-answeran na. Kasi yun sir, yung sinasabi natin, mali pala ang railing na hindi nagpasa sa standard. It could have been communicated before para at least, kasi may mga standard naman yan if it is PWD Yes, ma'am. accessibility. Oo, so yung iba naman po na mga dapat. And another sir, meron ba tayong mechanism or guidelines in the event na hindi nagko-comply yung mga offices? Kasi you've showed us, there are different offices na dapat nagko-comply. Kasi kung hindi tayo nakakapasa because of the failure to comply with a few offices, pero damay lahat, ano yung intervention natin, sir? So far po, wala pa. Kasi po pag after the evaluation, after a couple of months, saka po lang malalaman na hindi nila inaccept yung Hindi mga, accepted. Kasi meron din na please provide us with this, please make the necessary justification. Yun. Sinasubmit po yun. And then after a couple of months, saka po lang malalaman na hindi inaccept yung justification. Okay. Pero minsan naman po, ina-accept, nakakapasa din yung certain area. But wala pong binibigay na whatever punishment or whatever kung ano sa different offices na hindi po nakakomply. But kinukulit lang po namin na next year ayaw na namin na the same yung problem na once hiningi sa'yo yun dapat ang ibigay mo. Oo. Hindi na parang you have to justify or what. Oo. Tama po yun. You try to work on it na you are given again another 1 year na tapusin yun. Yes. Okay. And right now po we're trying to na lahat ng mga plans, yung mga plans po, may mga duration po yan. But dapat the offices should be aware na pag ma-expire na yun, they have to start making for a new one. Yes. Covering let's say another 5 years, another 10 years. Yes po. So siguro po yun lang na yung massive monitoring ng office nyo, para ma-comply talaga yung requirements ng mga offices. Okay po. So may mga question pa? Sige, Ate Osang. Sir Bob, good afternoon po. Good afternoon. Barangay People's Council po. Siguro po, data po siguro po ay po sa mga barangay na ito pong Saindang Transparency Board is maging updated po. Bako pong mapakaray lang po sindakan sa indang mga ilalaag na kung ano po ang pinagamitan kang budget or kung ano po si mga giniribo ninda.
Bako lang po itong oras na madama na po ang DILG or kung sisay pong high-ranking officials para lang maaraman si mga ginigibo po na ipinopost po ninda sa Transparency Board. Totoo po yan. Pasensya na po sa barangay. But there are barangays na mayong nga pong Transparency Board. May barangay na may board, mayong laog po. Pag may maikot, saka lang po magkakaigwang laog ang board. Sometimes they do not even follow yung mga sa PWD na mayroon nakalocate na seats, including the Anti-Red Tape Act na no-noon break na kuyan yung mga sa anti-red tape and so on. So, actually po, hindi na po part yung work ng office namin. Pero, pwede namin po yung gawin. Pwede namin ikutin yung lahat ng mga offices sa mga yan. And ang isa pong nakita ko during the time of the evaluation of the barangay SGLG, minsan po, yung mga documents ng barangay nawawala po. Every time na may pumapalit na new administration, dala-dala po nung secretary, hindi po naiiwan minsan sa barangay. I even asked Councilor, but I did mention na there should be an ordinance which should penalize these barangay secretaries or the barangay captains na hindi nag-iiwan ng mga documents. Including po pati yung computer, yung hard disk, wala nang laman. Binubura lahat. And nung nag-evaluate po kami, may mga documents na hindi maibigay sa amin. Tinuturo kami doon sa barangay previous organization. So I think, yan, wala pa pong batas niyan, or ordinance, that they should be penalized na sinisira nila yung mga official documents ng barangay. Dapat po, it should stay with the barangay kahit umalis na sila. Kasi for example, SGLG, may evaluate po ang barangay SGLG, ang ina-access pong data was the previous year. So kung nagka-eleksyon, wala na yung previous administration. Papasok yung bago, hinahanap yung luma, di wala na. So I think si Kapdodit po, pwedeng gawan nyo ng ordinance which should penalize and require na intact po yung documents ng barangay. Okay, it's a very good observation. We will document it that it's a recommendation for the barangay affairs, Lingkod Barangay Affairs, Barangay Affairs, na magkaigwa ng ordinance na itong proper turnover and documentation must be in place sa 27 barangays para may continuity mananggad. And this is for the consumption of our SGLG evaluation. Yes, ma'am. Sige po. Gagamitin nga po. Document natin yan and we will be putting that duman sa ng barangay affairs. Oo. Para mai-propose liga ng mga barangay. Okay. Kami rin po ang office namin responsible na pag pumapalit ang bagong mayor, we provide all the necessary information. Plans, executive orders, and so on. Lahat po yan dinalagay namin sa city. Okay po. Sige po. So, magayon na observation yan, Ate Osang, na nabuksan mo yan, yung Transparency Board. So, may realidad talaga. Although barangay level kasi is under the DILG, no? And we could also seek the support of the DILG and NAGA. How are we going to address that? Okay po. So, igwa pa ning iba. So, kung mayo na po, salamat, Sir Ursua, for your time today and all of the comments, observation, and recommendations are well documented, and we will be providing you of that. Thank you po. Welcome po. Okay, and so for this afternoon, we're done with the 4 offices listed
the City Parks Recreational Facilities Management Office, the Jesse M. Robredo Center for Good Governance, the Naga City Dangerous Drugs Board, and the iGovernance. And early this morning, we had the Sangguniang Panlusod Office, City Vice Mayor's Office, and City Engineer's Office. So, our next schedule for the public budget presentation of AIP 2021 of LGU Naga, we will resume on September 2. For the morning presentation, we will be having the Naga City Council for Women at 10 o'clock and the City Mayor's Office Internal Audit Service. And then in the afternoon of September 2, we will be having the City Planning and Development Office or CPDO, and then City Treasurer's Office. Third is City Human Resource Management Office. So I hope mag-antabay pa rin po kita for our September 2. We're looking forward na matatapos mabibit ang satuyang time frame. Last 3 days. September 2, September 3 until September 4. We would still be inviting gabos po sa mga online, sa Zoom. Please invite your friends, your colleagues, your sectors to please participate in our ongoing public budget presentation of AIP of LGU Naga. Thank you very much and good afternoon.